Dozan SD tingkat nomor 2 SD Bebonuk, kalau exame assasinto da Huluk ia domingo fim de semana. Exame nasional ne atumuda sinto husimutim ba sinto kinur emanaing ne nulu racing nen participa i exame nem. Treinador taekwondo dozan SD tingkat Bebonuk Aritu da Costa Nunes Seteten dozan ne foi na Huloke ia full em fevereiro tinha nem. Durante halau treinamento ne dozan Bebonuk hetan dificuldade tamba Timor-Leste aplica ela cerca sanitária no confinamento obrigatório. Foi a mim loke fundau ia fevereiro niang. Nebe a mi treino ia dificuldade barak. O situação Covid niang o sida para o sida treino o sida para tambah raja tambah itane situação nação niang nação niang nebe Covid nebe a mi para mas consegue a mi treino hanau tempo treino ho alin sira começa dia kuto ami bela halau exame lorona. Exame ne hare usine sirene fisik, hare usine jeito one gerakan serne, tangkisan serne, one TB ne, one mentalidade ne be. Exame nasional ne atu muda sinto. Oh hane samos sekolah sira, sekolah pasuida sai naik kelas 1 ba kelas 2 hane samos taekwondo yang atu muda sinto ba mutim ba kinur. Ne primeira vez exame ba dojam sekolah EB nomor 2 Bebonuk niya. Atleta taekwondo dozan SD tingkat Bebonuk Monita Alda da Costa Simenes contente tamba taekwondo hanesan gostu no nuder desporto ida nebe ho sério treino lorong ida nia sesai atleta taekwondo profesional. Mosta treino tambah haumos are emasila treino hamus sakara no hane mentalidade hode protege haunia an taekwondo ne hane samos haunia hobby de esporte ida nune bele inspira hau ia futuro hau bele sai atleta profesional ida hori no representa haura idoben Timor-Leste hori beltuile evento nacional ho internacional iha nação cedo. Taekwondo dozan SD tingkat Bebonuk atleta atus ida hitunulum. José Oliveira, ZMN.